Shuhuje mwe muneze amatwi, ni umuhungu wanyu Asumayeli Mwanafunzi wa kabiri. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe muri aya makipe y'uko ari abiri rwose gatashe ubusa ku busa, ariko mu by'amahirwe ntatubizi neza. Duteje umukino nimba uri burangire mwite mbagezaho amakuru. Wowe turi wakora subscribe uri umufana w'aya makipe wahombye. Kora subscribe, share, comment, ubundi ibiganiro nk'ibi ngibi bizaba bikugeraho. Nimba wumva ushaka gukora subscribe, ukora subscribe nta gato urimo. Namanje kubashuhuza mu byubahiro byanyu aya makipe Rayon Sport Bugesera yakinye, ariko ubungubu ni ubusa ku busa. Natwiteguye yuko Rayon Sport wenda iri buduhe intsinzi. Abafana barize ihanaguye, abagore bataye abana baje kureba umupira ngo barebe ikipe iri butsinde, ariko ntabari bamenya ikipe yatsinze iyo ariyo. Njewe ndi kubona yuko Rayon Sport bagiye kutunyaramo. Ntatubizi, dutegereje kugira ngo turebe intsinzi. Asumayeli Mwanafunzi wa kabiri, icyo nababwira kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi ntibijya bigucike. Ndabashuje ninje Asumayeli Mwanafunzi wa kabiri. Ukeneye gukora subscribe, kora subscribe, ushaka kwamamaza ni 0733 33 33 34 ya.